Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira ha program y'ebyamagara kurikayo byose biri nokora amazina and Gloria Kanyonyozi nkaburijo. Program yetu erizoba kandi ni program ya mutano twenda kubantu gamba aha kokoro burubiro binabyo kwa kabiri ntubantu yishika ekiro cha World Cancer Day nari ekiro ne cyatebwe ho gumana kituhigani kituyishitya ngo kanseji ntubasa kugerinda kanseji twabatugira gwize kare ne basa kutambirwa nabinje birukwata ahandwara eye kokoro kantu atayisa omushaho omukugu Dr. Martin Mwebesa naza kuba natogesa bingi emiringo ya kansa okwerukwata nanokwa kubasa kugerinda warenda kutwegaitaho warenda kutubuza ekibuzo cyona zo musimi yawe zo messages handike ekigambo ebyamagara sigaho mwanya tawe ekibuzo cyawe taho myaka we n'amazina gawe naho rukorga utitsindikire ahari 8 hazoteba kutera ho bwiro bwo kubohereze n'indware ejo kandi oteba ngo program eji ne kushyibaho abakazire health products bashangwa aharuguto urwaza kabare aha mukono gwa buriyo waba orihi kwika omurti katubanitse wa Dr. Martin tugaruka. Dr. nakwakira ha program y'ebyamagara. Ninyo wakira so amazina ndi Mwebesa Martin ndio mushaho w'abantu uri gukorera Mbarara Hospital kandi nyine specialty ningashi obugumunonga omukora kudraka koko kasirimu. Dr. kutogesa ha kokoro abantu benshi kora gamba kansa naro wagambe kokoro tubasobutara kumanya ekiri kumanyisa so twantugambe kokoro naro twantugamba kansa nkiba nikimanyisa kinarishi ni ndwara ya murengoki kokoro narishi kansa omukalimi kace nibwo burwire aho uri gushanga ubutafari bwo mubiri bukukura munonga ekitari cya burijo rero kikaletera omuntu yazimba rero nangwa yagira no kushasha kw'amani ubumwe n'obumwe kwakurgaho kuzimba obutafari bucweka rero shanga omuntu yagira n'ebironda mbene ejo niyo kokoro konka kandi kongera haryeco nimbasa kuzita mu miringo nk'ebiri hariho ekibareta benign narishi akona kantu ko rujungu kikumanyisa ngo ne kokoro konka eyampora kandi hariho malignant narishi ekokoro enkambwe munonga na enkambwe nikimanyisa ngo ne janjara munonga kandi egendisho yitwa eta benign yo ni mpora umuntu nagira kizimba kiguma mu mwanya gumwe kumara ubwire buringwa atari kubi konka kandi gitwa gamba ngo ni malignant yo neba ne janjara munonga katugambe kerabe yakwasira ibere uza kwecyusya ogishanga mu cyaha uza kwecyusya ogishanga mu mara na nahandi so neba ne janjara munonga kandi iri gushasha munonga hoyireho ekokoro iri kurabira mu karande ebindi byakubasa kureteraho ekokoro ni nkoko ejunisetabe emirire mibi obuhango oburengeserize obutakora bisasayizi hamwe n'ebindi bingi noreba akatafari ko mubiri kine mu head office omurujunge yitwa kweta DNA niko kakubane karajirira umurimo gono gukogwa mu mubiri narisho mu katafari ko mubiri so harugayo instruction ni etahikirire na haba mwenshobe habokwa umubuteka akatafari kashemerere kukura kayisobwire kakafa kayisobwire hakaza hakandi so mbone kuhakuba henshobe eco kitahikirira oshanga ngo butafari ni bugumane bukura kandi butakufa so kiretera umubiri gwazimba ngene kungo kuzimba hati erugamwebe kokoro
so ejo niyo cause yo kubanza konka hari ibindi bitweta predisposing factors ningashi ezinde shonga ezikubasa kuletera ki cancer kimwe hari byo etabi katugame nkabakuresa ninga bakuriye etabi ntukimanya je ngo smoking causes lung cancer na n'izindi cancers hariho nambwenu okunywa amarwa kunywa amarwa nacyo kizire kuba kimwe hashonga izikureta ekokoro then hariho kibakweta infections narishi endwara zentahirize kimwe harizo hariho nka HPV narishi human papilloma virus ejo ni virus eri kukwata muno gwanyinenda hazeri kurabira muno omukuterana so cyatworeka ngo uko kuburyo mucara hazo yine abakundwa bingi nikikuletera wagira ki chance mpango zo kukwata kokoro hariho n'izindi ntayiri zikatugambe nka HIV narishaka koko ka sirimu hati ko kuboyina ka koko ka sirimu rwangisiriza y'umubiri cendera icyamara kucendera kiretera emigisha mingi iyo kukwatwa ekokoro abo kugira ngo ubutafari bw'umubiri niba butina mani bwo kwerwanirira hariho ezinde shonga katugambe nka rays na radiations agonigo nkamaranzi bw'izoba konka nangwito abafrika tuyino mu gishatu yine mibiri eyinamani ara akantu kuba kweta melanin nko mu bajungu bo tikine mani so nko mujungu yo kwisha kuno mu Afrika kasiba hingire umushana go kumutera buri izoba nabayine chances mpango zo kukwatwa cancer habo kugira ngo akabubikeye ko mubiri nikaba katina mana abinji nibateke byo kurya munonga bisiya munonga ekirisa chwamu so nitubani tushomesa abantu ngo no buturabe nituteke byo kurya konka reka tureke kubiteka munonga umuntu nateka dodo amareshahisha twatekire dodo hati nahendere kirisa kikozire ki chwiremu so to encouraging okurya byo kurya ebibisi katugame nka carrots wakota karoti no bakora umurimo gw'amani na nebindi katugambe dodo na nezinde mboga ezikwiragura ibyo nebyo kurya birungi ebikutuletera twayirinda ki ekokoro ngene ko kubuta kurya ibyo kiretera wagira ki emigisha mihango yo kugira ekokoro hari hebiba kweta carcinogens ezo ni chemicals enezirugamu no mu myika mibi katugambe nko mwika gwe motoka nangone ndijo myika yo mu factory so ejo myika ko kuba no gisya munonga oyihamwe ubutwa bw'amani toxins ezikuletera umubiri gwagira ki risk y'amani go kwatwa ekokoro hine kitukweta heredity narishakarande aho no shanga nka nyokwenkuru yawe akaba yine ki cancer narishi ondijjo munyabuzare wawe wakali so chikuletere niyo waza ha risk y'amani yo kwatwa ki cancer narisha kokoro hakurugiriro mukarande ka family yanyu so nezindi shonga nyingi konka mu bugufu narisho mu bufunzi ezo ni zimwe aha shonga nkuru ezikuturetera ki ekokoro yanyenenda bari mutebekanisa tikiri mu program y'ebyamagara bitobo omuramwa gwitu ogw'omwaka ogu akorwa omwaka ogw'2016 kuhika omwaka ogw'2018 nukugira ngu we can I can kimanyisa ngo twena tukwatanisize hamwe tubasa kwerinda kokoro tubasa kurwanise kokoro kandi nanye nk'omuntu as an individual nimbasa kurwanise kokoro nimbasa kwerinda ekokoro tuza kuzamuka nk'umuro turakayo ntarga